Trubor nagaslab jong Nausan Hima. Sarkar BJP, pinal sarkar BJP ko pong long Manipur, 7 minute lai ILP iti. Dan rifkem ai dan ai na yung ILP iti. Temen hang nero pi ai ba chang piang sa video rut bora. Teka civil subdivision, tangjo ba chang piang. Narendra Modi najing thia un recommend 7 minute lai civil subdivision. Pikuanam civil subdivision. Tang Narendra Modi baka BJP ka lawan ai civil division di ka civil subdivision ya pi bakan vra ya ka burom ko jong pi ngani tu ya pi packaging start nagalan kendai pupra persen ki kristan kendai pupra naga cispa ki kristan nilai haga election ka berada ki penjab khat armut ki BJP kumbalong menta nagalan tadi ka kaya sorkar yalam ka BJP layo kanun pagana porok kau di college engineering college medical college IT college porok layo karena kalam gadunya kan naga regiment kita kam arajar tri pos yajar kan thai si hajar senrang ki pha ek proposal bar he ek naga regiment lengba jo Chairman Joko Neda, North East Democratic Alliance, nga ru kumumemili nga member. Chairman, Chief Minister Joko Assam, Dr. Himanta Biswa Sarwa, recommend san hajar crore gelayo, but si hajar kentai, si hajar senang kilarung hakakam sipai hapo naga. Nangka hawara hajar alpuwe. Kitau ya sanlak tiliki puas hapo nagalan. Nriupo hajar kinaga kan tep senrang bomyo kamna jamsu haporang sensar ka kongres perwi parti kila miilut naga litre chabar bakiyo sopo po hajar ka tulok ndon kam to hajar alpuai la thau ki proposal ha ka PHE PhD ka police traffic ka forest ki block bangdal ter la thau layo khat lai hajar crore ban create san laki po sapo nagalan la recommend chairman Narendra Dr. Himanta Biswa Sarwa nomor ba kade ka BJP ka pay ban naga next kanung Manipur naga Assam ko niyo full BJP government kaya ko himin para nga yapi ngam judo MLA batok ban bu yung jinjar yung pay ba konsulsi kanero ka di konsulsi ka jama ka mo sunram nga adop ya mo sunram kung ko konsulsi jo ngadon armut ki MLA mana ba sang piang pada tray ngane hangtay konsulsi don kam tray issue la biang lut hanya ini akronium nya wala gi minister pipet nak tara mo ngay pisan sinem to yamat sabani Naram kelar dia sumbor mil election isu. Dia itu ngakarnya ada guru mensim, but saya sih ngakar long IAS officer. Ubala kiplut nadu ubi uki bakum ter beratip nadu ibarat hadu ibahe ya korkom terikam ke administration hapo ka government haki office ki paper pidi ki start but ni ginong song hapo Shillong gumu emery na po Shillong ni dero ya pi ginong mausun ram ba pipa ya uklur ubakran hapo assembly ya madra ri ba ten riu nagbanta pagantiw ya pi kiduk kisuk pangantiw ya pi ginong rap ginong riang pangantiw ya pi ginong higay kikna school kiduk kisuk ubolong batray system gubara ya ki ba la penelungo ngan ya speaker ban yang ni apa assembly ya ki issues kita ki benta ki ba 4 judan la sambus nem ngira yo ya state bupura 4 judan weru MLD ban kren ki issues naga benta ki jongpi khamta manong gondong ban nam la ri ba jet ngan yu thu ya pi kendiat chapang uba John Barlaji bolong union minister udah Kristan ini jingken kinong tebbuat hakon sansi ke jongu kilong nyolak saupusan hajar nyolak
saupusan hazar utam da arlak saupu sanlak arlak saupusan hazar kibut Kristen kita tentang 10 hazar tanglay persen mut borok kinyam naduki Hindu bagi kita nyam borok kita blut cujuan barla bagi peni ya kan nuksa baka BJP kadai sisa kaba pek ya borok kita benriu klaim da pensil yang kemat atau aja alam jong Prime Minister betul berom jadi Narendra Modi ji senap hatwal ibanuan ban persya ya pi ban penbi ban yalam bakla ban sutu balkai for election kinong baka BJP ka ba persya Kristen ka BJP ka ban khang yaki yang mane ka BJP ka ban khang bam domasi atu pila sa khang yang mane hangna hari khasi janji hari garu jung la khang bam domasi kini gede ki buat pendek election ia pergi pai dagi way di party kiban sa one ban persya yang lalu hapor bangayang election hapor mengalarung ke BJP kawara zakat pra kini hapor election sansnem kini ginono percaya di alat prasyo election nji hapket lut basun boro hapket lut basang piang boro dah aja ke election kin sawan ban penbit ya pi hapor ngadang samla hapor bagaimana samla ngam danang ya ban penbit yang samla bakan tre ya na mereka ini di belah train mentakin sawan cuci serkai berpendek samla tidak usiar ha yo pingok ngaru kan ya tu ya pi kajo nrai kipai dong sedong kipai Kristen bro ki tablo dia ngah kiwan pun soi dah coba semua barakai bawa semua mereka belum hangtala untang sebenarnya yang mana itu kan dia masih parong pun palut nrai kini basta kim nget yang kata kajing pencoy kini kamkai namar ka BJP lengbau Narendra Modi kihikai ba ngideban buron ya ke constitution kata kasnat rekam jogari kajungi kawai ini kihikai jong Modi bangideban long secular we should love and respect secularism not communalism ini ban pun burom ya ke jinglong kawai menda ya ke jing ya persa jai benriu ini ban kum si para kambalah hikai ka batre kam joka ri ka jongi ini kum si para ngila bandon hake hakini am beper ki jinget ki beper nrei ken mau ko ki men para jumi bait batwan yang ila la persat bersim tang da kawai ko men simple nangat kadau la de piot ya kati yang uprar ukasi ubengaliu ko hajong barman garo kasenam kadeka cu kadeka bala persatang do kawai kemen simple te kumtangan ya tu ya pi ngan sim kan nuksa balai ngasong ya pi ba pi pidi ki basta banjir yo briu shauba latit dot bulanang lestat kalara shwa hagin sensem kalara ya kaburom juga mau sunra kabahar ngan ya sim ya pi ka nuksa ngaru artian ngajob naga NCP munswa ngado naga parti jong syarat pawat ke NCP ke sumbol beje si Muslim kalau ngamili hinggai ngakentur nakawai ke tengkong ki office banlej submit ki scheme balik krani ki officer kumba treisidom bimba sang pengaru kaju nrai sub aging treisidom jala Muslim mio scheme elu ngacucok tam naga jing kumba pi penjob iba sang piang naga jing lalang kumjo dah lah esong ki ajing mut ki pat ba pet mana esensial apa dali kadeka BJP tuan ajing mut yang shooter khang si Muslim kumna basun buat kham tambau Narendra Modi wan naga yang baduk hitip hi uyarap desa yukpa hasenda jongka jingyat station rail cai hadu tristom
ka BJP ka ISP siu haru menolong Chief Minister Joko Kudrat haru nolong Prime Minister kodon borong jong ajung pi namar uyuan negi ngabadok uso tu yo sha jago jing thar takadaw usyong mit laban si ban tau yegi sim kumyo yegi skim bari simet dai mo uba arkitek wa tau yega polisi amsyo kumbalong ka Kongres bagi parti kiba subvention kti yapi apa ko register ka skim bari ban Aisan Azhar yana di gila thep lay Azhar hiyo stang Azhar kumbalong di bawalam Reu Narendra Modi uso tu bam dai ban lek ben yaga hok chok ki dok ki sok ki nongrat ki beneficiaries ki bari ban yo hok first in the history of India bonta play like a zero balance bank account krang baka pisa laga dei 10,000 bro 10,000 kan lek saka hok ke jong pi ke bapila bandro kat bupiman. This is the beauty of the BJP. Da nilai aslok ngaru ngasawan kumne hi ngalum yegin nong kersan pan rung sa BJP. Ngalale ya kata awara jar kat perakan election brother. Da ngarum sa BJP yo ka jingkerman ni paiba hakala selection katay ka election arjar kalway ngapunram yo kongres tang siya jar yung spabut. Nomor bangam dalatan berwara skim bi. Nilai mentapat mengalami bahwa dangala yele daga BJP ngatam hado nyo hajar praspa yo kongres. Ngani tu yapi menta iba sang piang ini bastan ila ken kadut berkangap kadon buat Modi apa Delhi. Ngale Delhi Sar John Barlaji ngale Delhi ngade kun kadu jauh Narendra Modi adu ying saja ngale song baru beta आपको क्या स्कीम चाहिए that is the beauty of Narendra Modi and the BJP iba sampai rilong balong basun luar hai beta आइए क्या चाहिए मौसम राम का बात बेटा बेटी को क्या चाहिए ले जाओ Umtah ni start ngatas hukuman yang start yung bahas sangkla ngalamat yun di mentangan itu ya pi marsin job ang BJP ngatas kinundun kam na po silong direct by Modi Amit Shahji bagi union minister baik ke duty jangka BJP bidan kam usar John Barla unsa nuot yaki egi jang jopi ba ni hangna minister uwan dalri ban pet ke egi jing don kam jopi ba ke egi